IFM News. IFM News. Health Facts. Detalye kadati na nakamata report manipod iti City Health Office Idol Joan Nay. Idol Joan, ayan mon. Okay, right. Pag-orayan ti signal ni Idol Joan, kadigito yung gonda. Ringing, dito yung cellphone na. Sana na ibaba. Nangaro din. Alright, break muna tayo. Ay, nako. Kalpasan ka digito'y. Apakaam mo. IFM News. IFM News. IFM News. We'll be right back. Siak ni Myra Ballesteros, may isang missionary dito'y La Trinidad Beng. Live mission kon nga mangisuro ti sao ni Apo, lalo kadigiti ug ubing. So nga masapol, na healthy ti lifestyle ko, proper diet, exercise. Ken, adati partner ko, MX3 capsule. Kadwakon, iti maysa nga dekada. Proven, ken tested, nga adaan iti alpha, beta, ken gamma nutrients. Turay din no ti papanak, iti confident ta, kadwak ti MX3. Libak dito'y. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Sunflower Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malunggay at antioxidants mula naman sa sunflower. Kaya pag Sunflower Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Sunflower Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Oras na natin mga idol, it is already 6:18 in the morning. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Land Bank. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. You are listening to IFM Music at News. Idol Bernard Ver. IFM News. IFM News. IFM News. Alright, tuloy-tuloy di programa tayo. IFM News, barbaring mayatin. Dito panakakontak tayo kin Idol Joan. Kan saanan nga busy, kadigito yung gondaway. Amente man ti damag, manipod ken kwa na, kada ito yung report. May panggap iti libre ka ng anti-rabies vaccine. Okay. Hindi, dingganan na po. Mayatin. IFM News. IFM News. Health Facts. Idol John, go. Yes, Idol Bernard Sakbay kadeti Lawag City Sanzen, City Bianga ti City of Lawag Pailaeng. Naikid daw iti City Health Office, iti panagbalin ko maalibre ti bakuna kontra iti rabies. Siguro na gini sang gunyang panlunsod member JB Bakiran, ada dagiti naawat na report nga da iti bayadan dagiti ag booster shot kontra iti rabies. Inkid daw na kini Dr. Rodrigo Katkata na Jr., ti City Health Officer iti syudad, at natin kung matakitain da daytoy, kit maited alibre, tang may alokaran met daytoy ti pondo. Sinangbatan met ni Dr. Katkatan, itay na panagundaway, kit na ibusan ti City Health Office, kena 50 vials laeng, dagiti na ited itay bulan ti Enero. Minus since time in memory, kasi di kita nagpapatulog ti David, dahil yung memory niya. Ay, may kakasala na iyan na. Pakiraw talaga si pag-children. Yes, Mr. Chairman. Kasi, ato kami, di kita, at ba't matulog na ko, na di kita magkakagati, di kita ibang anti-rabies, at di kita anti-advice. At papabayad namin kami, Mr. Chairman, di kita booster na makikutwa na sa kasi namin yung issue. Kaya, di namin magtatemet si namin budget na para agas ka na Mr. Chairman. Kaya na naman question. Nakagatang na may itan, Mr. Chairman, di agagas. Itang
usap. Doktor, ito po ako. Naka-purchase sir yung in-advance nilang delivery na di last January, 50 miles at na-ipos ba rin. So, in-promise pa tayo supplier sir na i-deliver na rin at sila sa gawanan. So, nakapulmat nga may natulugan na ito pasyente na yun. So, advice bilang kanya na tumatangkapay lang for the meantime. Panagsalita ni Dr. Rodrigo Katkatan kini Sangguniang Panlusod Member JB Bakira. Okay. Dato'y nga agas ada pondo ti city government para kada itoy? Dati yearly nga may tited ay Bernard Gam kadeti nga min naibusan dati stock ti kaado dagiti nagapabakuna ay Bernard ngem according to Provincial Health Office kinumpirmaran na nga talaga nga kastino ko ti insidente no kas pagarigan maibusan da maibaon dagiti pabakuna nga gumatang dalaingen tirwar ken deti may isa nga vial ket agbibingay dagayam no kwa ay Bernard lately la en kadeti na udi nga interview talagang akurang pailaing ti supply ngem adamit ti request ti City Health Office kagiti suppliers at no manayunan kuma ken responsibility met digiti pet owners ken digiti tattao tapno maliklikan kumamit ti ruway nga mai-record man di ba previous years ket adu digiti na i-record tatta ko mga tawen ket maliklikan man malimitaran na Idol Bernard. Iyon. Okay, anymore Idol John? Ada dyan pa lang tiya damag, iti siya dati lawag, adway 99.5 lawag, Idol John Gistin. Maraming salamat ni Idol John Manipod Apo iti lawag City Health. May panggapwelang kadigiti anti-rabies vaccines Apo kadigito yung kondaway.